naik Jope. Oh tadi ya. Ada tapi terbalikin lagi. Cek, cek. Sudah belum? Tes, tes. Kuria nahina holongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah ma hubata bani jemaat na beribadah i gerejawon. Sonai homa na beribadah i rumah lewat live streaming. Selamat datang ma ya tahun hanami hubani ondope na onggaroh beribadah i gerejawon. Ibadah ta sadarion memakai tata ibadah khusus. Berhubung halani minggu sadarion, minggu UM, United Evangelical Mission. Aima na ibuat humbani tata ibadah gereja Kristen Protestan di Mentawai. Na isusun atape na icampur pakon tata ibadah minggu GKPS ta. Anjaha ibahendo homa sadarion, penggalangan dana se-GKPS untuk UM Aima hubani kantong hitam. Ibahendo homa sadarion pandidio nama pasing bani nyombahta ikuriaon.
Minggu ta sadarion 4 Juni 2023 aima Minggu Trinitatis. Topik minggu ta naibata si tolu sada na manopa sagala na adong. Tema kegiatan GKPS tahun 2023 hasadaon pakon pangidangion na marbuah. Subtema marmalas niuhur mahita pataridahkon buah ni halua honta anjaha gabe pasu-pasu itongah-tongah ni gereja masyarakat apa negara tanda ni nadop matoras hapor saya onta. Ase pasirsir hita mahurta mulai hita ma ibadahta ibagas berterima kasih pakon malas niuhur laho mamuji Tuhan in mandoding mahita humbani haleluya nomor 202 bait sada pakon bait 2. Sadaon horas mahubata haganup bani panorangon riap marhasadaon dohita bani minggu uem aima minggu napadomuhon gereja-gereja na adong bani tolu banua aima Asia Afrika pakon Eropa garis miring Jerman pataridahkon hasadaon salaku nagori jana huhulanan bagal ni harajaon ni naibata. Minggu on paingatkan hita paboa naibata si tolu sada do nadop manopalangit pakon tanohon sonai age pakon isini talup si terima kasih hononta pakamalas kononta ai talup do patarida hita marhitei hasir sironta man ramotkon haganup natinopain bahen hadearan ni pergoluhonta sonai age hasangapon rosi hamuleon ni goran ni Tuhan tumang. Halaniai marhitai minggu satorap on lambin ramut mahita bani lingkungan na inggot sonai homa bani pakorhon ni eksploitasi ay manalang be tarelakon hita domu hujai anggoy bain hita aksi na sederhana sekitarta age etek tapi mapakorhon do ay paulakon hinajenges ni tanohon kuria na hinaholongan masuki hita mahorbangan na ibata na pasingin ibagas uhur apa pikiran na saluju hubani Kristus ay iya do na paulihon goluhta ase saitong marsiha hulungan janah jimot patorsahon ganup na tinopain sonari masuki hita ma saat teduh. Martonggo mahita hamnai bata bapa nami anak pakontontuin na pasing malas tumang duhur nami bandit orang sadarion halani boy opehan nami riap mamuji ham aima gereja-gereja anggota ni na bani tolu banua kabihasa ngapon apa hamuliaun bamuma ibadah namion persaya doha nami na marianan doham itongah-tongah ni ibadah namion
ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus, ipadas kanami tonggo namion. Amen. Riap mahita mandopakon Tuhan ta merhitai doding pujian humbani haleluya nomor 302 bait sada 2 pakon tolu puji hita nai batata nai doding kon hita ibagas hata mentawai bani bait potoluhon jongjong ma kuria. Pasu-pasuma ibadah on, ibagas goran ni nai bapa, anak ni Tuhan Yesus Kristus, apa tondui napasing. Amen. Pangurupion, pakon pangarapan bata, pita hubani nai bata, sitopa langit pakon tanoon. Napasing do Jehovah Zebaut, gokdo Sabtanoon bani hamuliaoni. Haleluya, haleluya, haleluya. Hatani nebata pasal hagoluhan. Sagala tinopa na adong ay matano suan-suanan pinahan age jolma. Ito panebatado haganupan ay asegabesada hulanan na marsiurupan, marsijagaan, janah sirsir mambere dirini bahen hatotorsa janah hinajenges ni pargoluhan on. Panebatado jolmain usih songon rupani, tunggung janah sangap tumangdo ia, seng dong naibata nalegan itanoon na songon si, namanopa jolmain ibagas hasangapon apa hamuliaon,
ihasiholhon nai batado ase isondang kon jolmain hamuliaon pakon hasangaponi bani ganup pikiran parsahap apa pangabak si ganup ari. Pasu-pasunai bata majolmain nini madop paksidea manggopari anja halambin manggargar mahanima goki hanima mata noon anja hapat tunduk main rajai hanima madekke na ilaut manuk-manuk na iawang-awang pakon sagala binatang na manjulur iatas tanoon. Bulan lihardo, bitang pe torangdo, ge mataniariin, Yesus tarlobi ibai haliharon, lobi humbani ganupan in. Mendoding mahita humbani buku doding haleluya nomor 242, bait sada pakon bait 2, bani bait paduahon jongjong ma kuria. Hinaholongan anggodom madear haganupan in itopa na ibata ahadonadop ibain hita selaku tinopan ni nebata banina pauliulihon apa manramot kon parguluan on ase totap mardalan ibagas hadiaron atap nadihut dohita mengeksploitasi tanoon halani kepentingan pribadi ta sendiri janah lang parduli dopak hasauman jolma ai sitong dohita dihut manramot kontanoon ibagas biar marhite nasir-sir hita paborsihkon lingkungan i sekitar ta manuani hayu janah gabe si panggogohi manlawan ulah-ulah na parsedahon tanoon anggo egois ope hita janah lang parduli bani natinopain roh mahita patoruhkon dirita janah sopotkon hita madosata. Ham Tuhan nebata Bapa nami namar kuasa, rohanami hulobemu mansopot kon dosa pakon palanggaron nami.
Gati dolang marhapurusan hubamu hanami. Sipata ihorjahon hanami do horja naso iharosukonmu. Garyada lupa do hanami bamu bani naman do pakon pargoluhanon. Ham Tuhan, holong ma atemu ban nami, maidop maham ban nami. Ham ale Tuhan, mengaku dohanami nadop gagal dohanami pator sator sahon natino pamuin. Hotopan ope hanami pitaman sarihon diri nami sandiri, palobehon napasonangkon hanami, tapi hurang parduli bani lingkungan nadoma maseda naboy homa mansedahon goluh nami. Ham Tuhan, holong ma atemu ban nami, ham Kristus, haholongi ham ma hanami. Tuhan, mengaku dohoma hanami, gati lolei bani horja pangidangion, sonoi homa tanggung jawab nami. Ipalopus hanami horja apa tanggung jawab, nadoma iondoskon hamban nami, aimaman ramotkon apa pator sahon nati nopamuin. Ham Tuhan, holong ma atemu ban nami, ham Kristus, haholongi hamma hanami. Ham ale Tuhan, iakuhon hanami dohoma goluh nami nagati irajai gobir mangayaki nalape masa ope. Totap ope hanami surakah membuat untung nalobi humbani pasu-pasu ni tanoon. Hapelang ipikirhon hanami goluh ni ginopar nami magira. Ipadau hanami humbani pikiran nami kuasamu, nadop manopa jana siramot kon haganup tinopain. Ham Kristus, haholongi hamma hanami. Ham na ibata nami, nama kolongi hanami, marhite anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Ajari hama hanami, ase tong-tong tangi, janah makaholongi ham, anjaha bujur mandalankon parentahmu. Pargogohi hama hanami, ase tong-tong marsiha holongan, janah parduli bani lingkungan nami. Sai tong-tong mahanami mangusagah kon ham bani ganup hamaholan ni goluh nami. Sonari agerosi hulobean onpe. Tangar hitama bagah-bagah ni nebata pasal hasasapan ni dosa. Songon si tong ni manggoluh ahu nini Tuhan Jahoba sabonar seng marosu uhurhu mangida hamatean ni parjahat. Tapi ase mulak do parjahat ai manadikon dalani ase manggoluh ia.
Hasangapon ma baninay bata ibabaw. Amen. Gesongon hasumba gerger dosata ganupan isasap Tuhan tadoin. Mandoding mahita humbani buku doding haleluya nomor 235 bait sada pakon bait 2. Tangar hitama hatanine bata, natar surat bani Mateus bindu 10 sada, mamuka humbani ayat 25, das hubani 27. Bani panorang aima ihatahon Tuhan Yesus, hupuji hamba pa, Tuhan si gonggom langit apa tanoon, halani iponopkon hamdoin hubani halak nama ruhur apa na pentar, tapi ipatalar hamdoin bani dakdanak. Eak bapa, aisonindo rosuh ni uhurmu. Haganupan in, doma iondoskon bapa baku, sengdong nama nanda anak in, sobali bapa in, anjaha bapa in pe, sengdong manandasi, sobali anak in, apa na pinodahon ni anak in, domu hubani rosuh ni uhurni. Amen. Martua mahalak na manangar hata ni nebata, anjaha na marimbagas konsi. Paima menjalo pandidion napasing nyombah ni kuriain, asi mandoding hita humbani buku doding haleluya nomor 110 bait sada. Sonari masukan tama panorang sakramen pandidion napasing. Halanya nautang manasiam nasihol padidihon aserohma hulubion. Mandoring mahita haleluya nomor 34 ayat sada pakon 2. Mandoding hita humbani haleluya nomor 34 bait sada pakon bait 2.
Nasiam hasoman nasihol padidihon dak danakon. Tangihon nasiam melubi hatan Tuhan Yesus natar surat Bani Matius 20 ayat 10 das kumani 20 nama katahon. Doma ondos baku sagala kuasa nena guri atas apa nai tanahon. Laho manasiam podai hanima masagala bangsa ase gabe susian kusidea anjaha diri hanima masidea ubagas goran ni bapa anak kapatondui napasing ajari hanima masidea makorjahon sagala narup kutitahkon benima Bani Markus 10 ayat 10 ya tahun Tuhan Yesus dohoma na persaya anjaha tardiri dapotan haluahon tapi naso persaya hona uhumdo asetona apa perintah ni Tuhan Yesus aido na di dalam konota bani panorangon aina tardiri bagas goran ni Yesus ubagas samatian nyai do ya tardiri jana nadu tertanam do ya rapa konci ase songon Kristus nadu pinapuo umbani namate marhite ya tangapon ni bapani sunai mahita nadu tardiri mardala ni bagas golu nabaru halani ubagas sada tondu do hita tardiri gabe sada badan do hita ibagas Kristus natar diri maruli bani hatatapan ni dosa pakon manjalo si bere-bere ni tondui napasing bani nasiam pakon bani anak nasiam do bagah-bagahin ay natar surat do di Markus 10 ayat 14 b dasku bani 16 paturut hanima madag danakin roh kubaku ulang pandang hanima sidea ay bani halak si sonindo harajaon ni naibata nasi tongdo hatakon benima naso manjalo harajao ni nebata songon dak danak sengan jai masuk ia hujai jadi rohop masidea anjah ita peho matangan ni bani sidea laho mamasu sidea anggo sonai saksi hon nasyam mahata persaya intain rapakon kurion riap mahita jongjong saksi hon hita ma hapor saya ontain songon na sinaksi hon ni haganup halat na persaya bani sabta nohon. Undul maha kuria. Domai tangar nasiam hatan nebata domu bani pandidion. Jana doma homai saksi hon nasiam hapor saya ontain. Ase sonari balosi nasiam ma sukun-sukunon. Ipindo uhur nasiam do sonari didion dak nanakon hu bagas nahina persayaan nasiamai. Ipindo uhur nasiam do. Tiap mana siam makatahon ipindo uhur namido. Rado nasiam mambuan jana marsuru sidia hu gereja. Laho mangguruhon hatan nebata. Ase gabe pagorina menggolu sidia. Bani Tuhan Yesus Kristus. Rado nasiam. Rado nasiam mengajari. Mamudahi pakon pauliulihon. Hapersayaon nidak danakon. Ase boto sidia. Anjaha ihut konsidea hatan nebata rado nasiam bulat ni uhur nasiam do mangundos kon daldanakon ubani nebata pakon mandalan kon pangakuan nasiamai bulat ni uhur nasiam do salinari atahon nasiam bulat ni uhur nami do asina marpadan do nasiam sonari pakon nebatai lobi-lobi ni kurion. Cai bujur mana siam mandalan konai.
Anggo sunai didihitama dakdanakon maronjolan hubani na hina persayaon taai. Mandoring Mahita Haleluya nomor siap pelopat ayat 5 pakononom. Mandoding hita humbani buku doding Haleluya nomor siap pelopat bait 5 pakon bait onom. Martonggo Mahita. Ham Tuhan nebata Bapa nami, marhite Yesus Kristus Tuhan nami, domayon doskon hanami haganup dakranakon hubamu, persaya do hanami, domai jalo ham cidea, gabe anakmu, marhite pandidion nama pasingin, ase masuk cidea hubagas kuriamu, anjaha gabe pagori namanggolu cidea itanohon, janah panean, bani hagoluhan, nasadokan hidokahni, papasing jana pasu-pasu hamma sidea ase manggoluh magodang jana matoras ibaga sapersayaon hubamu maidop mahurmu banina matoras nidak danakon pargogohi jana hajari hamma sidea manugunugu dak danakon hubamu ase rap sidea parsimada bani harajaonmu. Amen. Hundul mana siam mandoring Mahita.
Shalom mabata haganupan. Nasongon penegasan ting-ting atau warta jemaat Minggu tanggal 4 Juni 2020 aimana perlobe. Domma marujung goluh inang Sintamina Purbatondang atau Opung Jodi. Orang tua ni sahalat nama poso aima putri Mareta Saragi, pakon inang Simatuani, Situa Rinaldi Purba, pakon inang Simatuani, Situa Lesman Purba, aima bani hari Jumat tanggal 2 Juni 2020 jana tutup usia 65 tahun. Aima ihuta sirpang pengalbuan. Mulak doha ganupan keluarga huhuta asitonggon hita sehat-sehat janah dear mardalan acara ihuta rohosidas mulak hu Jakarta ibagas nasihat janah tonggon hita ganupan tinadingni ase podas tarapo. Nah berikut ni sermon hadomuan sa resort Cililitan di bulan Juni 2020. Sihol adong kondo sermon hadomuan IGKPS Resort Cililitan bani bulan Juni 2020 aima bani hari tanggal Rabu tanggal 7 Juni 2020 aima panorang songon biasa jam 10 siawip Janah Marianan I Gedung GKPS Cipayung Jalan Budi Murni RT 008 RW 003 Cipayung Jakarta Timur. Jadi hubani hita haganupan majelis ase rohma bani mandihuti sermon hadumuanon. Ting-ting perlobai pakon paduahon sihol marhajabuan. Sihol manjalo pamasumasuan marhajabuan do niombah nikurion aima Janro Geovani Sumbayak niombah ni bapa Benni Sumbayak inang Situa Linda Boru Girsang pakon tunanganni Indah Yulianti niombah ni bapa Wawan Darmawan Ondi pakon inang Sri Sumarningsi Ondi Hun Kuria GKPS Sidang Pentakosta Indonesia aima bani ari Sabtu 10 Juni 2020 i gedong Gereja Sidang Pentakosta di Indonesia. Nah berikut ini pertongguan pengahapohon Kuria. Sihol Bainondo pertongguan pengahapohon Kuria hubani keluarga tinadingni Bapak Sahman Purba aima bani tanggal 4 Juni hari Minggu sadarion panorang jam 11.30 atau siluk keluar Minggu ame ianani i ruang sekolah Minggu lantai sada GKPS Cililitan. Janah bainondoma pertongguan pangapohon Kuria hubani keluarga Bapak Wilman Purba inang Borus Sinaga, keluarga Bapak Situa Darman Purba, inang Boru Manulang, keluarga Bapak Situa Lesman Purba, Boru Simarmata, aiman naibayan bani hari Minggu tanggal 10 sada Juni 2020 jana panorang ni jam 10 sada 30 siluk keluar Minggu. Ianan i ruang sekolah Minggu lantai sada GKPS Cililitan. Nah berikut ini bani Pokja doa GKPS Cililitan. Sihol Bainondo pembinaan Pokja doa GKPS Cililitan bani hari Selasa tanggal 6 Juni 2020. Aima panorang jam 10 tolu wib sampai selesai. 10 pitu wib sampai selesai. Tempat i ruang sekolah Minggu lantai sada. Topik jadi hubani
haganupan tim Pokja doa jadi sirsirma na siya memberi uhur pakon panorang nalahuman dihuti pembinaan ai. Warta humbani seksi-seksi, aima seksi pertama na perlobi seksi bapa. Yung tanghanami do haganup anggota seksi bapa ase rohma hita bani PA bapa aima na i pamasa bani. Hari Kamis tanggal 20 Juni 2020 pukul 10 siang sampai selesai. Ianan ilantai sada GKP Cililitan. Jadi hubani haganupan anggota Bapak ase Roma bani PAON. Kunjungan seksi Bapak Huga KPS Tegal Resort Jogja. Siol ia dongkondo kunjungan seksi Bapak Huga KPS Tegal Resort Yogyakarta. Aima bani hari Jumat sampai hari Minggu atau tanggal 30 Juni sampai 2 Juli 2020. Aima tujuan ni i Guci Tegal Jawa Tengah. Jadi halani adongdo persiapan-persiapan nalau itampilhon bani acara ai jadi hubani haganupan anggota Bapak na ya dihut bani acara ai ase rohma latihan holi jam siluk keluar minggu. Janah bani naso mendaftar dope ase mendaftar hubani sekretaris panitia aima Bapak General Juan Eduardo Simarmata pakon hubani koordinator Bapak na adong i sektor sada das hubani onom. Na paduahon seksi Inang PA seksi Inang ibaen hari Rabu tanggal 7 Juni 2020 ianan ilantai sada ruang GKPS Cililitan pukul 10 itu sampai 10 aluh jana hubani nasyam anggota seksi Inang ase Roma bani PAON. Hubani seksi na Maposo. Ibain do kunjungan kasih na Maposo GKPS Kerawang. Aima kunjungan kasih na Poso GKPS Kerawang GKPS Cililitan. Aima bani tanggal 10 Juni hari Mingguan tahun 2020. Jana aima kegiatan ini ibadah makan siang pakon olahraga. Jadi hubani nasyam haganupan pemuda-pemudi ase rohma bani acara ai. Jana ingat honu saya hubani pemuda-pemudi na lape terdaftar i GKPS sebagai anggota pemuda GKPS Cililitan on ase mandaftar ma melalui wakil sekretaris na Poso Hanna Sinaga. Sunai homa age bani iuran bulanan ase bani na Poso na lape membere iuran ni ase ilunasima. Boy ihubungi Pika Silitonga. Jadwal pertonggoan Jumat tanggal sia Juni 2020. Sektor sada aima irumah ni keluarga Bapak Situa John Prianto Sinaga tau Inang Boru Sumbayak. Yanan ni alamat ni sedia Jalan Jengki Cipinang Asam RT 06 RT 16 RW 9 nomor 100 Kebon Pala Makassar. Pertonggoan sektor 2 ibaen irumah ni keluarga Inang Situa Teti Sinaga. Nah ibaen iruang sekolah minggu lantai sada nomor lantai sada. Untuk sektor tolu ibaen irumah ni keluarga Situa John Jansen Purba atau Inang Situa Elkiana Buru Saragi. Ibaen iruang sekolah minggu lantai tolu. Untuk sektor obat aima irumah ni keluarga Situa Damenson Damanik Borus Jabat. Jana yana ni sedia aima imunjul Cibubur Jakarta Timur. Untuk sektor 5 irumah ni keluarga Bapak Rodi Aman Purba Inang Masna Saragi
ibaen i lantai 2 GKPS Cililitan On. Untuk sektor onom, ibaen i rumah keluarga Rudi Aman Sipayung, yang disedia Aima Jalan Tanah Merdeka nomor 145, RT Sia, RW 5, Susukan, Jakarta Timur. Sunaima penegasan ting-ting bani bata sedarion tanggal 4 Juni 2020. Jana hubani nasyam panitia aima kunjungan kasih seksi Bapak hu nahu Tegal ai asibere hanami kesempatan untuk mensosialisasikan aganupan rencana program kerja nasyam terkait tu bani kunjungan ai. Bere hanami kesempatan. Dar, terima kasih. Ase idilohanami hita ganupan panitia na dong ibadah bani siang on, ase hulobi mahita. Ganup panitia, ya hulobi na siam. Cuma, ya, di sini Pak. Ya, adong nasiam nasiol padaskon atau mau padaskon? Ya, der. Salam, hubat taganupan. Horas, on mahanami panitia ni seksi Bapa nasiol kunjungan kasih Hutegal. Perlu ipatugah kanami kunjungan kasih on aima hasil rapat ni seksi Bapa. Jana itodoh kanami melalui pengurus sebagai panitia. Jana awmannya sebagai ketua ni dong doholi bani proposal hanamion mana panitia malah suhur dong hasoman narit melayani bani seksion taneh. Ya, jadi hubani hita genupan seksi Bapa AGP memang untuk seksi Bapa do tugah-tugah on kunjungan ai ya dongkon hita bani songonai patugah ni pewartanakan tanggal 30 das hubani tanggal 2 tanggal 30 Juni das huani tanggal 2 Juli. Tanggal 30 ai sebenarnya keberangkatan taduai. Kita holi naik bus. Jadi langmar mobil pribadi, ase lebih langloja tane menyetir. Tanggal 30 ai setelah ibadah langsung mahu gerejon kita. Jadi keberangkatan ta holi mungkin titik kumpul di BKN berangkat tinggal 30 mah kita. Tujuan tanah perlobe aima hu Guci Jawa Tengah. On tempat pemandian air panas ijai mahita hari Sabtu. Jadi nerencanahon hita parlobe turun mahita langsung hari Sabtu ai Tegal pajupah pakon seksi Bapa pergi KPS Tegal. Tapi hasil survei halani susah nini sedia ijai tempat untuk boy rup hita mengadahon semacam makrab pakon sedia. Jadi hari Sabtu ai sedia dona rohu Guci. Janah untuk tempat Sabtu malam sedia mana menorihi na sesuai kapasitas na boy hubatta. Jadi sonaima kira-kira nandon di acara bani hari Minggu pagi baru maturun hitarup beribadah pakon sedia i gereja dopai makan siang bersama dopai mulak mahita sehu Jakarta tene. Aima randon acara na perlu ipatugah kanami hubatta. Pendaftaran ipukah ma bani sadarion holi. Ase ulang pala soal nasusah nini hurnami bani grup seksi Bapa ma langsung holi ibu ka sekretaris list pendaftaran. Jadi langsung idaftar honita ma goranta tene. Kontribusi ta aima 350.000 per orang. Jadi sistem ni ibain hanami 350-on aima semacam na wajib. Jadi holi bani lembar kontribusi ai dong doho mai ben hanami untuk daftar donasi. Jadi yang gue misal nih dong nasiam nasi hol memberihon ibarat nasiam kontribusi 350 mau ditambahkan 50.000 lagi ya boy atau 1 juta lagi silahkan. Sonai mah kira-kira
teknis nih, saya ulang memberat kontone. Jadi on haganupan do seksi Bapa iundang untuk ikut. Ya, jadi perlu kami tahu kepada inang, ibu semua, terlebih hubani nasiam namarang getek, ya beri nasiam ma perbapaon sahalion hutegal. Katane, lang mar dia jai, por saya manasiam, mangguru doha nami lau, lang adong nama sama-sama. Ibu kan kami dong 2 pendeta dah, apalagi dong 2 pendeta bede ya. Lang adong nama asam. Iya, por saya manasiam. Jadi ay mapangindon nami huben nasiam inang, ya ti dong penamarang getek, ya nasiam malo marorot di bagas na tuluar ay. Nami Bapa paluan nasiam ma ibagas na tuluar ay tane. Jadi setuju manasiam ay kan? Ya inang lansia do menjawab na setuju gue inang lansia ge. Langsung mah ge. Ya, jadi sonaima kira-kira tugas-tugas nami, tugas-tugas tahu bani seksi Bapa, ase riap mahita mendukung program on tane. Ya, terima kasih mak bani panorang neberu ben nami. Martonggo mahita malas suhur nami tongon Tuhan bani ponorongon dumang dalan kebaktian Nabi bekasna diar. Jana terima kasih tahun hanami hubamu bani bimbinganmu pakasumanianmu bani perguluhan nami terlebih bekas semingguan. Persaya doa nami tongon Tuhan haganupan ahap horjan hanami tongon Tuhan. Hamdu masu-masuin gabe boy gabe perguluhan nami si kanup ari. Tuhan nai bata Bapa nami nemarian di guri atas bani panorangon i tengah hanami berita duka. Ai mahum bani inang sintamina buru-buruba. Nai jatongan Tuhan haganupan keluarga tinading ni bani panorangon i bekas namar horu. Jana persaya duha nami tongon Tuhan. Hamdu tong nama kasumani sedia. Terlebih matongon Tuhan age hubani keberangkatan ni keluarga tinading ni sunai homa haganupan acara-acara adat na terkait hubani nama sauntongan Tuhan. Persaya duha nami hamduna ikut campur asimardalan ibagas na torsa. Tuhan ya beta Bapa nami nomor di atas sunai homa dumma tongon ipaparhon seksi Bapa sonaha rencana ni sedia nalaho kunjungan kasih kutegal bani haganuan perencanaan ni sedia tongon Tuhan persaya doa nami hamdu tong nama ngajar-jar sedia terlebih matongon hubani panitia tongon Tuhan. Hapen taron na humbamuma pakai ni tongan Tuhan nalahu mangalolah ganuban on asibuy mardalan ibagas na torsa sunaya gi bani perdalanan sunaya gi bani dana pakon haganuban acara-acara adop iparsiap kon sedia bagas saya tongan Tuhan hamma tong na mangurupi sedia Tuhan ay batawa Bapa nami namarian ni guri atas bani panorongon petongon Tuhan dumma ya dongkon sakaramen pendidikan bani niombah ni Bapa Andong Sandro Haulion si Haloho pakon Bapa Boris Alexander Girsang dong do pengakuan ni sadia tongan Tuhan nalahu membuat niombahin lahu gereja jana persaya doa nami tongan Tuhan hamdun mengajar-ajari orang tua asiboi tongan Tuhan mendidik niombahon gabe pengikut setiamu aidu harapan nami hubamu Tuhan ay bata Bapa nami namarian guri atas sunai homa bani haganupan rencana-rencana kerja bani seluruh seksi baik seksi sekolah minggu Bapa Inang
Sonai homage lansia, sonai homage pokja. Persaya dohan ami dengan Tuhan, hamdo tong nambir hapentaran hubani haganuban pengurus. Bani ganupan perdalanan ni kegiatan-kegiatan ni haganupan seksi. Jana pargogi ham sedia tongan Tuhan nama layani bani haganupan acara-acarain. Jana sunai homa itunggon hanami do untuk acara pertongguan bani hari Jumat on. Ham namang pergogi haganupan pelayan-pelayan. Nalaho mengidangi tongan Tuhan bani hari Jumat on. Persaya dohan nami tongan Tuhan anggi bagas toroh niuhur rohana mengindu bamu haganupan ahan adop irencanon nami persaya dohan nami mardalan ibagas natorsa Tuhan ay bata bapa nami namaring di atas bani namandala ni parguluhan nami hanami tongan Tuhan radohan nami lepak humbari dalanmu sengaja atap lang isengaja hanami ibaga saya tongan Tuhan marpangulaki mohurmu sasapam haganuban dosa palanggaron namin sonai homa tongan Tuhan tokin narina lalu lanjut tohnon nami dope kebaktian namion tinanalaho manangar hatamu hanami marhitehoni ambilan na ipadaskon ni pandita persaya dohan nami tongan Tuhan hapentaron na hambamu do ipakehon pandita nalaho padanahon ambilan ni sunai homa agehan nami na manangar tongan Tuhan sendorma tondo na pasingin na marianin bagas uhur pikiran nayo marsada-sada asibuy tongon itangar janah iarusihan nami hatamuin on mapanganduan pongontonggo nami hubamu tongan Tuhan jalo hamaon ibagas anakmu Yesus Kristus Tuhan siokop hanami. Amin. Paimay tangar hita ambilan hata ni Tuhan ta aima nai padasni pendeta Barmen Sinaga ase persiapon hitama uhur pakon pikiran ta nalaho manjalo hatani Tuhan in ase mandoding mahita humbani buku doding haleluya nomor 455 bait sada pakon bait 2. Martonggo mahita. Dami ini nebata na mengatasi haganup kauhuron in maman ramotkon uhur apa pikiran na siam ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Evangelium bata bani minggu sodarion ay mahum bani
Sada Musa bindu sada ayat sada daskubani ayat 2, Pakon ayat 26 daskubani ayat 20. Jadi boido ibaca hita bani layar, nasia minang parlobe membaca ayat sada hita bapa genupan membaca ayat 2 ayat genap, Rosi ayat 26 daskubani ayat 20. Panopaon ni nebata bani langit pakon tanoh apa hagenup isini bukan nasia minang ma. Oras mau bata haganupan. Jadi alani bahat dona sam nalape mana dayau patandahom ma diriku tene. Goran hu pendeta Barmen Sinaga. Hun pematang siantar. Inangi rumah buru saragi siadari. Jadi au doma pensiun sebagai pandita KKPS doma 6 tahun. Jadi agak gagap no kenai memimpin kebaktian pandidion nama pasing. Mau 6 tahun lang enggak memimpin agenda pandidion nama pasing. Jadi enggo isyat tari semalungun getinan doa nami marambilani i huta-huta i desa-desa. Langa dong ase songonon. Songonai cilitanon langgo i desa-desa. Ibu ka genupan jendela pakopitu. Jadi nasiam doma istimewa, doma jenges gerejaon, doma full air condition. Jadi oras mau bata. Jadi nasiam bapa koninang, sonado tongon mula-mula ni tanohon. Halani tahun ni John bani mulani. Itopan ay batama langit pakon tano. Bahat do jol may dunion lang persaya. Bahasa na ibata do naman o palangit pa kung tanohon. Misalnya ang guhala Jepang, hapor sayaon ni si dia, Kaisar Jepang ay humbani Dewa Matahari. Jadi Kaisar ay anggap lang manusia biasa, alani humbani keturunan ni Dewa Matahari. Persaya si dia bahasa mataniari ay dewa. Tapi bahat lohoman ilmuwan makatahon terjadinya alam semesta atap kosmos ay mamaritehon ni evolusi. Ay mana ipahami pasal teori evolusi terjadinya langit dan bumi alam semesta melalui proses yang sangat lama dalam waktu berjuta-juta tahun. Serupa dari pakon pemahaman ni ilmuwan pasal terjadi ni Danau Toba. Jadi ini ilmuwan melalui penelitian secara ilmiah bahasa Danau Toba terjadi halasi letusan di Gunung Toba sekitar 75.000 tahun nasalpu. Jadi nah ada tongonon 75.000 tahun nasalpu habe bibelon on pasti penulisan ini sekitar 4.000 daskubani 5.000 tahun nasalpu. Tapi ini terjadi nih letusan Gunung Toba
75.000 tahun na salbu. Jadi berbeda pendapat ni ilmuwan, berbeda pendapat ni hala na percaya, na menafsir ho Bibelon. Hala ni jonia tahun pita ho mari. Nah ada tungon menciptakan langit pakontanohon ibaga sono mari. Isedo sutradara niai. Hai mana ibata Bapa Tuhan Yesus Kristus pakonton duina pasing. Jadi Tuhan Yesus doma hadir doma dong sebelum dunia ona dong. Tapi yang gue baca bani Injil bahasa Yesus lahir di dunia melalui peristiwa di Bethlehem. Pangahap ni dunia bahasa Yesus lapi adong paima peristiwa di Bethlehem. Apa ni Yesus doma adong paima adong dunia. Ay masih goran ni batape mahol do yarusi jol main. Ahu adong na ahu adong. Aku ada yang aku ada. Jadi menurut mantan Eporus HKBP, Pendeta Dr. Darwin Lumban Tobing, ahli dogmatika, ia doma studi doktor di Amerika, baru dilanjutkan USTT Jakarta. Jadi yang ini adong do siah perusia goran ni bata. Siah perusia. Anggo goran ni hala Indonesia 3 goran 3 ganjangan. Langadong 10 kan, goran ni presiden pe dulu paling ganjang atau opat. Anggo pala no kanai goran ni danan atar di dia sampai 10 harus do manubutai. Aisi do goran ni ambiaon 10. Menggoran ni pe sajam 10. Jadi orang tua lang sanggup membayar goran ni anaknya sampai 10 tenai. AGP goran jenius. Orang tua ni profesor, halanya goran ni anak ni 10. Ayah hari babai non. Jadi lang boy tari huti jol main naik bata. Jadi iya dong 10 siah goran ni. Jadi salah satu goran ni aima Elohim. Allah pencipta langit dan bumi. Menciptahon na lang adong menjadi adong. Lang menciptahon na adong menjadi adong dalam bentuk nalegan. Ay mana goran creatio ex nihilo. Membuat yang belum ada menjadi ada. Jadi songok kita kan adong kursi adong lamari halani adong hayu. Hanjaroh ni hayu. Ay mah naisua ni harangan. Masih boy tubuh kayu. Umbani sada bibit na etek-etek. Songon biji ni jagul. Lang betar pikiri ay mah jadi-jadian ni naibata. Boy humbani sada bibit songon etek ni bibit ni jagul boy gabe 50 meter tinggi ni songon hayu tualang dup si 20 tahun. Nah aduh boy sunai boy sampai tinggi tumang humbani sada bibit na etek. Aima proses alamiah aima hukum alam tapi langjol mamambain hukum alam. Naibata ado na mambain hukum alam. Jadi halanya itu Asia tahun ijon bahasa seng marumang sa tanohon lumedo tanohon hagulapan do manrokop luhungai anjaha mayap-ayap do tonduni bata iatas bahai. Jadi bani panorangai lapia dong daratan lapia dong lautan lapia dong harangan lapia dong dolok-dolok lapia dong pohon-pohonan, anjah lapia dong laut, lapia dong ikan di bagas laut. Jadi genupan luhung kosong, mayap-ayap matondu ini nebata. Jadi sunai ma terjadi ini alam semesta kosmoson, anjah lang iakui dunion. Bahasa nebata dona menciptakan langit dan bumi. Jadi gue bani paham di Jawa. Gunung Berapi nini adong do istana ijai. Jadi Gunung Berapi na Jawa Tengah ai aima yanggap hala Jawa istana. Adong penghuni ni istana ai.
Jadi langit tahun sedia bahasa Tuhan do menciptakan gunung berapi, termasuk gunung Krakatau. Tapi elong do homa halak na persaya rohaniawan, boy martonggo menjinakkan gunung berapi. Nah do boy menjinakkan gunung berapi. Jadi ay mahala ni gogoh ni tonggo, boy ijinakkan gunung berapi. Ape halak menjinakkan huting pe bahat ulang sanggup. Nah sulang malupati hutingon, ipabuat tilalapikan, ape mahalikan, ikan teri wama nama halai. Jadi menjinakkan huting pelang sanggup jolma, menjinakkan horbo pelang, menjinakkan gajah pelang. Apalagi mah gunung berapi. Jadi lang adong ipelajari ai universitas tene, bagaimana menjinakkan gunung berapi. Agi Gajah Mada Iui ia Erlangga lang adong mata kuliah menjinakkan gunung berapi, tapi mempelajari sonahdo letupan di gunung berapi ai boy. Ai mahalani kuasa ni nai bata nai bere hubani juak-juak ni halani gunung berapi ai pe jadi-jadian ni nai bata do. Jadi halanya ina siam hasoman kita percaya bahasa alam semesta ai ma ciptaan ni nai bata. Jadi nggo bani pemahaman ni halak Yahudi nai goran rumah panumbahan, rumah ni nai bata ai ma alam semesta. Jadi lang boy batasi tembok ni gereja nai goran rumah ni nai bata. Maetek tu ma gereja rumah ni nai bata. Jadi ini halak Yahudi bahasa rumah ni nai bata ai ma alam semesta, kosmos. Jadi unggoy parseda harangan, iparseda ma rumah ni bata. Ayo kanai misi tonah ni fem tene. Ulangi robohi kayu nai harangan, ulangi robohi pohon-pohonan, ulangi parseda hutan. Halanya unggoy pala sunai, masa depan generasi berikut akan suram. Jadi lautan on, Samudra India, Samudra Pasifik, Laut Jawa, Laut Cina Selatan, ai rumah ni nai bata, ai ma kosmos. Bayang ko kita ma bulak ni lautan. Dunia on dua partulu laut, sapartulu daratan. Nai Indonesia dia ilmuwan. Jadi yang kedua dua partulu laut berarti bulak du rumah ni nai bata. Termasuk harangan duluk-duluk haganupan. Lang pitah kota-kota besar pakon desa-desa. Jadi bani pikiran ta rumah ni bata ai ma pitah gereja. Lang pitah gereja. Ai ma semar horja do ton dunia bata i gereja pakon di luar ni gereja. Tapi lang boy yo ipikiri hita sonado pakorhon ni ton dunia bata. Ai do nai gora ni John. Maya-payap do ton dunia bata i atas bahai. Nini Billy Graham ia doma almarhum tapi ia pandita yang terkenal di Amerika Serikat. Karismani luar biasa besar nih. Anggo marambilan ia di Malaysia, rodo hal Indonesia on piga-piga pesawat. Alan dianggap ambilan nih luar biasa. Jadi ia marambilan di lobi nih marjuta-juta umat anjahia. Jadi doi iundang Presiden Amerika untuk memberi bimbingan hubani secara spiritual. Jadi ia dianggap pandita na luar biasa. Halanya ini pandita Billy Graham. Apa yang kita ketahui mengenai roh Allah atau tondui napasing adalah ibaratnya seperti kita mengetahui segelas air dibandingkan dengan air di dalam lautan, di samudra yang luas. Jadi aneh untuk kita pasal tonduyai songon bahi bagas galas do biasa terbatas. HP ini gogoh ni tonduyai unlimited, tidak terbatas. Maya-payap do tondui ni bata. Hujai hujon do ia bergerak. Isap tanohon bani haganupan benua, pakon haganupan negara, pakon ganupan huta. Jadi ay mahalubihan ni pakon haguguhon ni nai bata. Jadi hubat ta haganupan langadong pala hita gabe sukun-sukun
Isa do menciptakan langit dan bumi. Jadi bodoh kita membain perbandingan hubani pendapat ni ilmuwan. Tapi lang pala tergantung kita hubani pendapat ni ilmuwan. Bukti ini ilmuwan lape boy meredam cuaca panas. Isyatar doma 31 derajat Celcius. Mungkin di Jakarta doma hampir 40 tene. Tapi yang go India 46 derajat Celcius kan. 120 Fahrenheit. Berarti doma kelewat. Doma songonna terbakar. Jadi tewas do sampai lebih 20.000 halak di India. Jadi nggak balai Jakarta pakon di Pulau Jawa sampai 46 derajat Celcius. Rama marodur ting-ting gerjaun. Marjunggolu sianu. Mambai pangapo pe sulit. Nggak bala 100 kala sali marjunggolu iba ke saminggu. Ai sehari hari mambai pangapohonnya. Jadi untung lape mitor di atas 40 derajat Celcius. Jadi benijol mahol do meredam cuaca panas. Tapi yang gue bayi bata sada kambabah legelah sahab nih boy do redam. Songon Tuhan Yesus marhata bani tahu Galilea sipma mitor soh do gelombangai diamlah. Jadi Tuhan boy do makatahon diamlah ini bani cuaca panas na membakar. Boy matenang ganupan. Jadi lang adong boy jol main mengimbangi ilmu pengetahuan atau haguguhun pakon kuasa ni bata. Jadi AGP adong sada penyanyi terkenal Inggris John Lennon makatahon bahasa saya lebih populer daripada Tuhan Yesus nene. Tapi hidupku siya lang pigado kahon na tembak maya mati. Ay mana pa jago-jagohon. Anggo lebih presiden daripada lebih populer daripada presiden ini, ang Indonesia kan langit takap ay. Populer, HP lebih populer. Tapi ang gopala Tuhan ihina, akibat ni mengerikan. Nah, adong na siyang partilitanon ongga menghina Tuhan. AGP jas baru, lang boy menghina Tuhan. AGP sepatu baru. Nah, na siya minang ongga menghina Tuhan. Lang ongga tene, lang berani kita. Jadi sunay mahasangapon ni Tuhan. Jadi na siya bapa pakoninang hasoman sapor sayaon. Yatahon do bani ambilanon. Topahita ma jolmain songon rupata. Pakon songon parlahouta. Jadi kita luar biasa. Kita iciptahon segambar dengan Allah. Imagode ini naibata. Berarti kita citra ni naibata. Jadi tanda dunia naibata melalui kita. Bahkan ya tahun usi songon parlahu ni naibata. Nah harus songon parlahu ni naibata. Tapi ini rupa ni naibata lang ibutuh kita. Rupa ni Tuhan Yesus do adong gambar ni. Anggo na batalang adong gambar ni. Lukisan abstrak pe. Lang adong boy igambar pelukis. AGP pelukis na terkenal songon Leonardo da Vinci. Na melukis dengan lukisan na harga miliar bahkan harga triliun. Na dong harga lukisannya sampai 34 triliun. Melukis perjamuan malam terakhir Yesus pakonsusian di Jerusalem. Iboli Raja Arab 34.000 miliar. Tapi AGP pelukis Leonardo da Vinci langboy melukis wajah ni naibata. Harun Nabi Musa sangga manjalo da satita idolok Sinai. Naija idolok Sinai bangsa Israel langboy naik ke atas dolok. Halan yang naik si dia mati mak. Halan langboy pajupah pakon naibata. Tapi Nabi Musa boy naik ke atas dolok, halani layon doskon mahubani titah na 10 hai. Tapi yang gue baca hita secara mendalam buku Genesis saya, sebetulnya Nabi Musa lang dupar buhi pakon naibata. Sengaja doi rokop naibata buhi ini, ase ulang mati si Musa,
lang tahan Nabi Musa anggo mangida nai batadu parbohi irokop nai batadu bohini idolok sinai halanyai Nabi Musa pitah mangida punggung atau bagian pudinin nai bata ulang mati ya. Jadi sunai ma jangin ni hajong-jongan ni nai bata. Tapi nahadu ya tahun ni John. Topahita majol main usi songon rupata pakon songon parlahouta. Seperti perilaku kita. Ay dong guigoran ni John. Jadi nai bata ay maparholong. Jadi ngorong hita naman dalak kokolong. Sangat mengasihi orang lain dengan tidak pandang bulu dan tidak ada udang di balik batu, lang marpak kaut. Berarti sifat ai nah humbay na bata. Nah, parholong nuno siyam ganupan, kuria cerita non. Tapi ang go pardomdom, subil, latay, kimburu, ay lang sifat ni na bata ay. Sifat ni si duay. Ay si bulis. Jadi ang ngurong hitaw nalang be pardomdom. Artinya 10 tahun na salpo udah ka pardum-dum sunari lang. Agi ka huwa halak lang mardum-dum mau. Agi lang igala utang ni. Utang ni 5.000 rupiah kan lang pala mardum-dum. Tapi ang 5 juta homa utang ni lang ibayar, raro homa mardum-dum. Buritak ko man niya utang ni 5 juta. Na marsilua susu homa ya mangidah na burita nain. Jadi ang ngurong hita na lang mardum-dum. AGP ahana masa, AGP nama apa itu baik kalak. Berarti kita doma memiliki sifat ni naibata. Langadong marga-marga ni Simalungun nalang pardum-dum. Kan sonai do. Di Simalungun terjadi itu sapari revolusi sosial. Tahun 1946. Keluarga ni raja-raja dibunuh. Berarti ai sikap balas dendam. Ai mah parlaho ni si bulis. Jadi hita manut Tuhon. Sa gambar pakon na batado hita. Atau sa gambar pakon si bulis. Jadi hita menjadi citra ni iblis. Onggon majangin ma nasyam hasoman. Pasti do Jakarta na dong na gambar dengan iblis. Onggon nami Thailand. Jadi dong ma itonton nami bani sada video. Jadi dong ma sada halak perbapaon marguru. Jadi dong bani badan nyon tato. Ay ma tato buaya. Jadi bani badan nyon agak lupa nang ibuka baju ni tadi dah ma tato ni buaya. Jadi perilaku ni memang songong buaya. Masuk ke bagas sungai buaya. Berenang boy melawan arus. Kekuatan ini songon buaya. Berarti gambaran ni buaya do masuk ke bani. Jadi yang go halak Kristen lapor saya, ya tahu nih John, topa hita majol main usi songon rupata pakon songon parlahouta. Sifatnya seperti Allah. Jadi saya minangkan luar biasa dona siam. Anggo sifat ni nebata adong bayi siam. Sorga di bawah telapak kaki ibu. Neraka di bawah telapak kaki nize. Wah, ong kan berat don. Nah, ong galuk sunai kateisasi na siam. Sembara seksi bapak pakon inang atau pemuda. Kalau surga di bawah telapak kaki ibu, neraka di bawah telapak kaki siapa? Lang mungkin ya tahu tukang parkir pak. Bahasa tukang parkir. Aidong nona bujur tukang parkir. Jadi ubat tah ganupan. On man yang tahu ni John. Ulang rahita igoda sibolis. Horja na siya mi kantor rodo sibolis manggoda. Mar tiga-tiga na siya mar bisnis. Rodo sibolis manggoda. Ase lari humbani harosuh ni na bata. Jadi bagian na mangihut ya tahun di John. Ito pa masih dia dalahi pakon naburu. Sada gambar, sada rupa. Jadi on manegoran kesetaraan tani. Dalahi pakon naburu
itu sama saja. Tidak ada perbedaan eksistensinya. Itu pamadalahi pakon naburu. Tapi yang bani bangsa Yahudi, dalahi dianggap lebih tinggi kelasnya daripada naburu. Aima bani kebudayaan Yahudi. Apalagi bani dunia Arab. Naburu dianggap lo itu runi pembantu rumah tangga. Apa yang gue bagas sada muson ya tahun do bahasa rupdo dalahi pakon naburu itopan bata songon rupani na bata. Jadi saya Minang tetap do saya warga kelas 1 tadi. Lang dong warga kelas 2. Kita bapak pe tetap mah warga kelas 1 lang kape menurun kape warga kelas 2. Turun sendiri melorot. Hal ini parlahon itu mampenai. Jadi hal ini sunai ciptahon na bata. Anjaha bani bagian na ayat 20 lalu ya tahun do. Manggopari anjaha lambin manggargar mahanima. Goki hanima matanohon. Anjaha tunduk ma aganupan isini tanohon. Sunai pakon deke na ibagas laut. Manuk-manuk na awang-awang. Pakon segala binatang na manjulur di atas tanohon. Jadi nggoigoran manggopari anjaha manggargar supaya manusia bertambah banyak. Tapi penduduk Indonesia cuma 250 juta jiwa. 270. Tapi penduduk Cina cuma lebih 1,2 M. Penduduk terbesar di dunia. Sonai homa India hampir 1 M. 1000 juta. Jadi Doma bahkan terlalu padat penduduk di kota-kota besar. Tapi ya tahun ini saya tetap adong keturunan, adong regenerasi. Jadi lang pita sada generasi, 2 generasi, ase ulang punah generasi ai. Ase berkembang manggopari ma, anjaha lambin robue ini. Jadi nggobat tahala Kristen aido menjadi sukun-sukun. Anggorong waluh nyompah ni sada keluarga. Nado guluhnya ini. Makin susah atau makin sejahtera. Anggo makin sejahtera, makin susah berarti dia ramah tulu nyompah ni. 2 dia sada. Jadi jodoh ma igoran tanggung jawab. Anggo ya tahun manggo pari. Tapi maningun bertanggung jawab. Maningun arong dui jai tanggung jawab bani keluarga. Jadi anggo walu homa nyombah nih. Serapan pesa hal itu luar itu, lang boy sali jadari. Kan sulit dotong. Halak anak ni halak sarapan tiap hari. Mangan tempe, makan tahu, minum susu. Tapi anak ni si A sali itu luar itu sarapan. HP si dia marsadina walu. Jadi ay malang dong perencanaan, lang dong tanggung jawab. Ay doran goran sapari Indonesia keluarga berencana. Bukan keluarga asal jadi. Nah, ya dong keluarga asal jadi Jakarta on. Totu saya dong do tene. Jadi nih tahun baniambianon aseman rajai ma bani sagala nadong ciptaan ini bata. Jadi ngui sukun hita. Ijado sangapan, burung elang atau manusia? Burung elang boy terbang tinggi ribuan mil. Lang pala istirahat. Boy terbanghan Pulau Jawa, dasku Australia. Jadi sepatarado panghaptal guguran do burung elang ase hanami, ase au. Lang mungkin burung elangai segambar pakot Tuhan. Jadi manusia tetap di atas martabat daripada semua burung di udara. Jadi do panghapta bahasa hita cemburu mengidah kemewahan, kebebasan, kesejahteraan nih manuk-manuk na awang-awang. Padahal ama manuk-manuk ay. Ilang mungkin rasa dari nang adong burung kuba, burung elang. Tapi bakku masada anakmu. Tukar tambah mahita. Nah, rana siya minang sunay.
tukar tambah apa kau burung elang. To tulang ra, AGP gati anaknya demam. Pasti do rosuhan bani anak ni daripada bani burung elang. Jadi halanyai asai kuasai mas segala nadong itu itanohon. Jadi baru hanami penyegaran iman di Sibolga. Jadi atau perhanger di KP Sibolga, kota Sibolga aima kota ikan. Halani pigat onai produksi ni kota bani laut ni Sibolga aima ikan. HP ini bahat do hita hurang ikan. Apalagi ikan na bermutu tinggi. Tapi ini bata kuasai mah, pakon ikan-ikan di bagas laut. Memang adong do pengusaha menguasai laut, memakai kapal-kapal penangkap ikan. Adong memakai pukat harimau. Tapi yang nelayan songo solu do, nah boy guguh ni nelayan menangkap ikan. Ay masih bahat do dia hurang gizi. Jadi halanya ini siam bawa pakon inang. On mania tahun bani ambilan on. Ase tongtong mahita manjalo haguguhon nahum bani na ibata anja boy hita homa mempertahankan citra ni na ibata. Jadi atau kita mabalita saya adalah citra Allah imagode ni na ibata. Sifatku songon sifat ni na ibata. Wah, on luar biasa mon. Jadi kalau ada pemuda di sini mahasiswa atau yang sudah kerja, sifat pemuda yang percaya adalah seperti sifat Allah. Dia adalah gambar Allah. Kemana-mana pun pemuda itu tidak takut. Kuliah pun kemana-mana tidak takut. Tapi bisa menempuh jenjang pendidikan yang sangat luar biasa. Karena sifatnya seperti sifat Allah. Jadi sonah sifatnya nebata bui malam ini parlajari kita. Iperdalam bani sermon-sermon. Sermon gabungan cara sort, sermon jemaat. Jadi ngolak Yahudi mar sermon. Si dia membaca Bible, suara ni pe keras-keras. Nini si dia, likan do membaca Bible diam-diam tanpa suara daripada membaca dengan suara keras. Lebih maraluling do anggoi bahasa ai dengan suara yang kuat. Telang pala pakai loudspeaker tene, jangan somat tetangga. Pita suara na keras magilah. Lang pala pakai mic atau sound system. Tapi boy dua praktek kita. Di rumah membaca Alkitab dengan suara keras. Halanin pengalaman ni Yahudi, ai lebih bergema kalau membaca Alkitab dengan suara keras. Jadi boy dua samar sermon di Jakarta dengan perdebatan yang serius. Dapat firman Tuhan han YouTube. Dapat renungan han YouTube yang go versi-versi ni renungan luar biasa sunarion. Han jape boy dapat. Adong ibadah ni gereja Batak, adong ibadah ni gereja Jawa, adong GKI, adong han Eropa bahasa asing. Jadi luar biasa doai. Tapi ulang pitah pinggol manangar tene. Jadi dasmai hubani ate-ate ita, bani pikiran ta, ase boy tetap kita sa gambar pakon na ibata. Jadi sunaham, along na siyam nam sihol marubah gambar. Atau gambar, lawan na siyam tukang foto, coba ganti dulu gambar saya. Kailang pala itukar gambar ay nih. Gambar na humbay na ibata ama. Segambar dengan Allah, kita berperilaku seperti Allah. Allah yang tidak terhingga, yang tidak kelihatan, tidak terjangkau dan tidak terpikirkan, tapi aima boy jalo kita. Jadi aima kehebatan nih bangsa ni nebata. Tuhan mama sumasu ambilanon, hubat tahaganupan, ase tongtong mahita bertahan, status ta segambar sarupa pakon nebata, anjaha parlahota sarupa pakon nebata. Amen martonggo mahita. Ham Tuhan nebata Bapa nami, doma ibogi hanami Tuhan ambilan, ay manahum bani buku Sada Musa, kitab Kejadian pasal panopaon ni langit pakon tanohon. Terima kasih ma Tuhan, doma bui tangar hanami ambilanai, pasu-pasu hamba ambilanai ase marguguh,
Asibuhi hanami tetap sebagai nasa gambar pakon na bata, imagode ni na bata, sarupa pakon na bata. Holong ma atimu Tuhan. Itong gohok nami do homa soman nami na sedang dirawat, sedang pemulihan kesehatan. Aima Bapa Heksa Pranginangin, Bapa Jepri Purba, Bapa Broni Girsang, Inang Situa Las Mariani Purba, Bapa Saud Sitompul, Inang Situa Albina Simarmata, Bapa Suesdin Saragi, pasu-pasu hamba si dia Tuhan, hamba menambari si dia, ase makin sehat, ase lambin marguguh si dia, ase lambin bersemangat bani kehidupan on, ase ulang patah semangat si dia, meidup mahurmuh bani si dia na buritanai, pakon bani keluargani, sonai homahan amin amar minggu sudarion, iki KPS Cililitanon, mamasu-masu maham Tuhan, sekolah minggu pemuda remaja wanita bapak congnai homa pakon na lansia pakon nama balu paher bang hamma tangan muhan na guri atas mamasu-masu hanami haganupan holong ma atimu Tuhan amin. Kuriana hinalongan ni Tuhan, sunari dasma use panorang bata patupuhon kalangata, hubani Tuhan, berehita mana tang sidiaran hubani, nagabetan dani terima kasih bani Tuhan, ase patupuhita ma galanganta. Ase sambil manduring mahidatane.
riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangonduskan galangan tahu bani Tuhan nepata. Ham Tuhan nepata Bapa nami nene guri atas. Ia kuhon hanami do pabua hamdo bonani haganu pasu-pasu nai jalo hanami. Ion duskon anjah galangkon hanami do use pasu-pasu na do pi jalo hanami in hubamu. Jalo anjah papasing hamma Tuhan. Asibui pakai bani horja pangidangion lahu memberitahon harajaun bui tanahon. Ukap hamma labah ni paruhuran nami ase boto kanami sonaha bagal ni pasu-pasu nadop iberehkon ham huban nami jana sisir hanami terima kasih hubamu ibagas gorani Tuhan Yesus ibadas kanami tonggo nami mion hubamu amin. Do harajaunin lahu paluah konjol main itanohon. Ham Tuhan, ibagah kon hanami do lahu memberehkon goluh nami, gabe si pangurupi apa pasu-pasu hubani hasoman jolma, anjaha sari bani ganup tinopamu, masih holdo hanami asetanoh on gok pakon hajengeson, pakon hadiaron, anjaha madao masagala parmaraan ban nami. Si holdo hanami pasonang kon ham marhite naman ramot kon tanon on. Hasoman na hinaulongan ase sadama paruhuron na siyam sadama haholongan na siyam sauhur sa pikiran mana siyam ulang maruhur haut atap marhatang apon na lume tapi bagas turu nihur hira na siyam mahasoman na siyam lubihan humbani na siyam sendiri. Ulang mana perlu bani nasyam paruhuron nasyam tapi dihutma bani hasoman. Ham Tuhan marpadan doha nami asemang bulu gabe akulan ni Kristus nasari bani tanon kana pagukon buah-buah na madear bani hasoman. Ham Tuhan nepata si parguguh mangindo hanami hubamu ase pasu-pasu ham ganup kuriamu itanohon sonai homa age ganup juak-juakmu ase boy hanami manggoluh ibagas harosuhmu bubai hamma hanami bagas namar jaga apa man ramotkon parentahmu ase ulang kaho hanami domai sondangi ham hanami marhitei hatamu halanyai bahen ham main ase tetap marsinondang ibagas goluh nami pamalum hamma soman nami nasangga boritan nasangga hibagas parutolon ase mulak jorgit akulan cidea jana boy riap marhasa daun use pakon kuriamu ondingi hamma homa ganup inang nama balu pakon natading maetek halani hamdo bapa nami nabujur bani sagala jolma tinopamu pasu-pasu hamma negara namion sunai homa pambubai tong-tongan ni negara Indonesia ase ganupan horja pamarentah nami boy mardala ni bagas nadear anjahagok pakon dame mabang saon pasu-pasu hamma ganup si pambarita ambilan nama dear di tanohon ase robahat ni nama nangar hatamu anjaha persaya bamu sunai homa hanami haganupan ijon
pasu-pasu hamma hanami, ase parlaho nami, sadalan pakon perintahmu. Sunai maha persayon nami be, ase lampin patridahkon buah nama dearma. Hamba panami na negeri atas, saya nama pasing magoranmu, saya roh maharajaunmu, saya saud marosunurmu, inaguri tongahon songon na negeri atas, bereham maban nami sedarion, haguluhan hari-hari, sasap kamba dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni asoman, namar dosa dupak kanami, ulang hanami bubayamu perlajuan, paluah kamba hanami, humbani pangagu. Batama buhini hubamu, jana maidop mahurni mangidakam, idop pakon Tuhan e batama buhini hubamu, jana pasorap ma dameni bani tonduimu. Amin.